Evangelist Aboagye ana ati enka no ya me ma na watwe mu nyina me ni mu di nkomo fa honam ho na watwe mu nyina me ni mu di nkomo e fa honam ho ayi Isaiah from Genesis chapter 6 honam e di ka pie ye e wo no wa pen so ma nyame be se won what I say mi wie no me jump the by according to Jude chapter 1 verse 5 Jude 5 what I say ama ye be hu honam no nso ebi wo ho eye Sodom and Gomorrah enim kura keka ho achiwade ne brachi wo mo ye Awurade be se won bi kire mu kire se honam ni mfiti ase no eye k me kan honam an maka Satan what I say honam gina o ma wiase nso ni Satan because wiase sudifo ne bonsam said the Bible ne kan ye no on said the nti Genesis honam no be cause ma afi nyame ebe yi ne tene ne free ni paso because onyankopon man ba makodi ayerewale so on the tie ye set asefo any Cain asefo kodi ayerewale nyame abufuo bai oyi ne spirit free so because ebe ye honam mi kire mu ase ka se honam ne ye ne yoye eni yoye se wo free nyankopon kwan so akoya de a etie nyame what I say eno ne friend se honam wo free nyame kwan so akoya de a etie nyame ana ade a nyankopon empe eno ne friend se honam nti honam no eyesu ene tebea bi abrabo bi ene yoye bi what I say nti no Awurade mpe me ne wo sey nti no yansu apai so no ogusu boye kokko e wo honam ho on said eti ogusu boye kokko nti yan ye kokko no edoso otro kunkuru nim ti asem ni first one Awurade na mporo so e boye kokko e wo Galatians say I think san ansan ne akona me duru ye na me drop point na me ye say meto aso Galatians chapter 5 verse number 19 was say okay 16 ne de bana was say unhum no onipa su enti Awurade na mporo so ka kire se ye nante unhum na maye ni wiase oka se me ni honam akona ati a kire se me ni wiase ati ase kire ano no simple me pese me bia niam bi su kire tiefo na anigye ba was me ni wiase ati ntu be kristoni a enyama so di wiase ati ntina John chapter 2 1 John 2 no wasima ye no wiase anane me wo wiase na obi do wiase ni mu ne ma na nyame do ni mu wiase na aye bonsam ntu do wiase a kire se o do bonsam what I say ana emu ne ma no nso eda no nti moment wani di wiase no ani mu ne ma chi no wechi se nyame kora be pa no on said ye fine nti Paul se me se mo nante huhu na mamu ni wona makona chi efiri se honam ni kondo bonsam ni kondo tie nyankopon so obeji nyame nsam ade awon de tie ana honhom no ensu kondo tie wonam nyankopon so pere so no nso beji Satan nsam ade nti asase we so abrabo na ye bone 50-50 bonsam opew nyame nso opew awon de tie bonsam opew nyame pew enti the choice is yours upon ni gina so eye di obe receive the command no ono na abe ne dia what I say you obe receive the command ono na abe ne dia nti so receive the command of God wa obe the child of God on the day but so you receive command of Satan ya obe the child of Satan obi be busasa na sofo mo nsam wo ma answer is yes what I say 1 John chapter 3 verse number 9 wasi we mu no nyankopon ma ene bonsam ma eda die on the tie bonsam ma ya honam ma nipa bi o ya honam mu niema no we ya child of Satan hwe no nso enya so tia sori da masem enya sori ko na kire tenene what I say nti so ya honam mu nyuma de ya ene na ya child of Satan because the spirit of Satan na tu mu eno ono nso ya honam nti ade o ya niema eya honam mu niema what I say nti according to 1 John chapter 3 verse number 10 was say we mu na nyankopon ma ene bonsam ma edadi on said ye tie ti asem ni nti wo kai 18 ne de kona
Osina de obiala onno ni nua. On de tie. Obia nyame awo ne nyabone afiri se. Nyame honhom atinimu. Na wontimi nyabone. Firi se nyame na awo. We na nyankopon ma ne bonsam madadi. Obia onya de etene de di kan. De onno ni nua. Ye tosum ye no onse ke wa no hebe. Nti no otimi kun no. What ase? Enti obia onno ni nua. Ani de onyo de etini wo mfiri nyankopon. Na we ni kasia ya te afiri fiti ase che yen Christians ne ye no de ho. Enye se ken a ofiri boni fom kun ni nua no. Edi enti na ke timi fa ba kun ni nua no. Afiri so no an kasa ken na ni nyuma e bone. Na ni nua ne de ye den. Enti honam ne sase from ke. Enti ken asefo nyina ba ye honam. No mema. What I say? At a second form, war. The many in I conform. Did you obey Johnny free? No, Banya me afa. What I say? And to care, that's a phone in our bay Babylons, a bonnet into a bay Honam. And to set as a four. Nika, sit for Kodia while you Yamibu food dread. They come to me Yamibu food dread. One day, there's a me into Paul. Echirem no Paul say, "Won ni pasu." Wo see say, "Ya nante won ma ye ni wonam akonachi." Honam kodo tia won tia wonam. Ya ni amani mienu enhia. Na ye Christians ne anya de ye pe. Na sawurade won de ye namo a. Ye ni mrase. Owie no si de free ni pasum aba. Honam nyuma. So be so we so ye Satan ba and I ye Satan faso de o se wi ase a wotena o be keka kire wo what I say so we presu so be Satan ba de ya and ye ji so dwane afri sa ne mayimu what I say na se wotena mu dia and ye hunu se we ye Satan ma de asem ni what se wonam nyuma da de pefe one jamanfo we ye Satan faso de we are child of Satan because in a Juma now ye a gamma go a fee and enemy chilem. What I say? Sure about winning sa none and da a fiend yet a fiend ye a corner bonnet. What I say? Sabama or no about that than a catrama. Are you a banner say a fiend yet? Baby or barney jamming with a FIFA. No, I know I would be Janyame. The year radiaye, Nessaho. What I say, you feed yet. I want a Johnson in Anam. No, Catrama saw Johnson so bon. You feed yet. What I say, the assembly. Sure, Nipani Abuada. You feed yet. Oh, dear, dear. So, Bama, funny Uncle Bama. You feed yet. Dear, ye. A brantia to train a Bama. What I say, you feed yet. The person trawade nti wasi afi ana fei akohwibira ya kansa akohwibira me trawade na no me bubo bi so me se ensano ya akohwibira che wo sori akokọ dance ya akohwibira chacha to ya akohwibira what I say chacha to ya akohwibira ti asem ni ya akohwibira se wo dro se yi wo kam agu abonten me nipa hwe ya akohwibira Odrose me adwira ba so. Odrose me ma adwira ba so. Ya kohwibira. What I say? Akohwie. Ti asem ni wi no me ya kohwibira. Yo to no me ya kohwibira. Chacha to ya kohwibira. Loto twa ya kohwibira. Shani ya mai mudi ya wuye biala no. So wan sakra mfim. Adia o ya mfasode ya ma Satan. We ya child of Satan. Wu ne. O ba ya na mfasode. O ya honam. What I say? Ken Akoshi. O you are Slabosom. Show a be Panyamia som bosom. I am Wunam. What I say? Abosom. Show some bosom. Show Cobosom. I am Wunam. Obi Obodia Honam. What I say? Obi of friends, you are the cantam. Obi of fly. Abosom cantam. Nina Nanum Konya cantam. Nina Abosom dear. We are Honam. Short the sun once, son. Who will never cobble something.
we am faso de ama Satan kenkan abosomsom obi o se de obi o tuodu ye kasa dutu akonkwansa ye dutu so ni wunu ate adwumam na wudi no nkonkwansam ye tu no awo adwumanim ye yi na die ya dutu so wudi obi nkonkwansam ye ti ni pato prison ya dutu so ni wunu anyina ya adwuma na wo na se me yi wunu ya na di ya dutu watu na du what I say what na du ti asem ni yi wo se dutu what time what I say kaso what time so no obi tentam na wo mpana ni ahwe what time wonu obi batte na wudi nani ayo what time all the ate wo ma wukunu ani nyi wa wale ono wale ni ayo what time wotutu be ama nani wunti okura dane kwale nsani wuni do amema bebra mo o yire na madane akotwifo ofradwuma ba na ne yire suru gujam woni do ma ne yire what I say ayo time wuta wo yire ni nti wo ba na wale o ti ase no more than said what the prison what I say what the sanu and sakra me catch so wu abekojam ayo time kenkan what time akayo wo wi osi akayo obi o ya aka ayo honam nyuma so wo mpe wa ase ani mu ahwe wo mpe wa ase wo kuru maami ani mu ahwe wo mpe wa yire maami ani mu ahwe ayo time akayo me catch ra wo kenkan o wi osi anwoya so ni akoso na ya oya na wo ka na wonsam bone aya honam won pro bi yedie da bi ankanya ne dia da bi ankanya ono nko na mfaso de what I say ono nko na eni dinna aya honam wote sanu ansesa obekojam obi nya dibra na ya oya wonso obi awale kora na ya oya aka nko na nka ya wa won be na tumu sa no ha obi wale kora na ya oya aka nkwane ya wa wodi bibia ya wa animonyam no won de ate ti asam ni yi wo ye honam tu te sasa ko wo se anwoya afi obi ani bufuo abufuo ani apere yani ya konsase ho edwom taburu ntinu ani ni ayaka edwom taburu what I say apere me say asase ba akopɛ ni ya tu ya hunu ni ya buri ya hunu ya apere kenkan apere oyu osedi ai kunsun ya ka se kunsun a so woni obi bo obi ho pobo na ya kunsun e nipa dachi woni obi bo obi pobo na kokuno mame kwasane mame ya kunsun what I say so wo papa nipam wo tetia ni afontam ugua wale Bible said ya nyame akabom no nsesu obi alatim so wo tena se so ya busua panyi so ya maame so ya papa so ya sofo na wo ugua wale you be in problem you be in big trouble for judgment day Bible sadia ba akopɛ na timiti awaleyam anu ankasa busuafo na entra senka ane ya dwamammo ane ya sadwamane de apiemu a obi atimi fa ne we na nokora no de anam ne so baaye no on na nyame ni wo problem what I say ti sadwamane na mbama no so na baaye a sabama no wo problem ane oba kro so de ne ho ma sabama no eyo wale ni man ne bo adwaman no ono so problem what I say ana safo oba no so na baaye oba no so problem ana bema fofura ode no homa no mane ne da woni kurachi no so bema no so problem omba no nyina ye honam ani de brekia wareye apart from that awurade nkaso obi ankotra sin kogu obi awareye so bema ne hweme anu enwu awareye bema no mame chop mani enwu awareye what I say me kasama bema ne mfa enwu awareye ti asem ni oba ne nkwanya de enwu awareye ti asem ni ye ni proba kobo nsam jamo ha di proba ko kare time because nsem se na sofo ne nka no ni se quotation ye kotu ani abrabra so bra ni asesa kotu ogu konanim amen ye ko what I say ti asem ni ye kenkan empapa mu ni atia wadefuo nim na fa nkwala wo mo ntam no magija nkwala na jija
ya sen kwara no future onu no betra sia be gua wale no so on hwa kwara ni mu ba akokora what papa mu ko anytime afa ya nsamburo ya bonsa de sensa na ba mi anya kakai John GBTS opemu striker what I say what's bieja I don't come there keka ho ti asem ni nsamburo ko o se di ai ya kansa agobone ana no me bobo so ha wrestling ya agobone wrestling ya agobone ye bo niam na ni apai na wo boche so boxing ya agobone kickboxer ya agobone what I say o see afra yi bi jackpot ya agobone ya chacha show me say a game ya agobone what am I bet I go pone opio ya sade awabi ni nkom awradim jedu oba sakra frim shanko foni nyina ya honam net sade awi ankobrane afaye o madwuma mi se wiase we honam madoso o hwa na ka se lot of person ka ono nko aka se ya sam keto fomo asofo nyina de ho agim so many pastors woman in aya honam kenkan wose agopone ne atitisa agopone ne de ya dai akatesi ase no nso abrante ase no nso de atitisa sa de atitisa na se na chese bi ya dai akeka ho nti be twetwe de akeka ho no anyina de abeshisho mama kenkan wose ne atitisa de atitisa ye no hu na bokoko owie no wose wewu na me bom kokko se de mokoko kan se de me bo kokko de ai we na ye nyame wo me na kasa fa Paul mu no we na me bom kokko sedia me bo kokko unim se Sodom ni Gomori obo am kokko onam lot so bo man ni kokko o ma amfa no wa person obo am kokko o ma amfa o said yeti o mu nyina obo am kokko so o ma amfa nyame wo fite pra kopanya bibi o Shani ya pesu so boy kokko owie no okati esa won no ye sane ya mani wasura hinie onya what does it enti kokko ne aguso ya bo akatesia abrante wase ne de ya dan etete sa na nyawo na me bo kokko okasa de etete sa na kire se wie what does it ya obi wo hono ma Paul amfa nsisemu ha because what did you asemu ha nkanya de yese anka bekom what I say ti asem ni ye me pese me yi aniama bi ani ami ehunu de tete sa na wo ka no yanko Peter Shika Peter chapter 2 Honam nyuma asem na me wo ka no Shika Peter chapter 2 come on me verse number 1 ko atro aya honam nyuma obi oya trufo bi ani nkwaje onyamim spirit of Satan spirit of lie and a tinimu unim satro nyina agya ne bonsam sha no nso wono ne honam no what does ye enti akaso bi ya trufo a cheso ya honam mu nipa mu di atro mo va fon so awalefo ani asofo das deaconesses ya di mo va fon di atro hwa na wo fon o te fon ase me no ba ka fon wo asem so onimu a shanka te fon ase a ka be hunu obehwe ni ye wate na brapram ya ba ka wo asem ti asem ni oja kankan wasa chechef atrofo wasa chechef atrofo na adifo atrofo wo man ni musadi chechef atrofo ba mu no nso na o de wasa ya focus am honam ni ama no o de honam ni ama ni besem na afei ombe panyame otomo no no oje wo mu ni mpo no o de wasa ya ba ntantama bo mo ho so enti ni padom bedu o makohwe na chintina no ya won sole bebiri okwa aya honam nsore aya honam abira furu bi ani ama ne koso mi wia bebo babrabo bi so aya honam abrabo what does ye aya sole anso bira furu nya koso ho na san sole no su kura dom omu kura dom anya komo because ni pani dia kohwidi ho wono di honam achi ni doso what does ye ti asem ni enti awia asem go Ezekiel
Ezekiel chapter 7, verse number 9. Ezekiel chapter 7, verses number 9. Call me. But him Claudia free 10. Okay, Ezekiel chapter 7, verses number 10. What's if you don't know? What's it Shadani near Eba? The watch on Fifi. The Yamia Sani Fifi. A banner Fifi. A banner Fifi. A hand time. When Namunu Yamanu know. A hand time, honey. Just as I about for some. A to trust some. A no better to know Yakuway. To know better to know Yakuway. A to trust some. Sorry, I want for some bar. When was for you know who was it? One never one as for you. One new one as suffer you. Ya can't suffer you. A solia. Young children, meeting in you. Oh, you. Near so for the pen 1 way. Oma come as a corner, almost summer with this one. And yet you free yammy. Almost so almost born free Bible. What I say? You're more Christian subota. Tiasamni. Should you be an abbot dressiaco? What I said? Yes, the son young compomera. You're the reason Mamma Sammonson. What I say? Once I saw the next summer. Oka comes to church country your friend is saying. Church law. Church law. Yes, your law back up. And the says you this work of heaven. Under the word of God. And so now. Over Konia system radia to a solid near ye Bible to near some solemera. A solemera no yay. As they say, Yamia some be yay. Come to them. Jasmine, a jacan. Was one was of you. Was one no one as of you. Anyone who Yamushenka. If you say ye biala. Or Bioya Honam be Pabian. What I say? Jasmine. Enti to aso Peter no saa sofo no o me se bebrebedu o makohwesam nachi eno wura sore da mu aye nkanya mesam ankyere ne nadoa ne mprekese ne tonton enu ne nipa ni gye ho wo ba ka no kra ne akere so sa ani ene me se honam oyi adwuma wawie ya bre mu kenkan Peter no say verse 2. Bebrebedu a hwesam nachi wasi bebre a Christopher bebrebedu o makohwesam nachi na wonti obeka no kra kwan ho nsam na wo mu nti o priti ka no kra kra ye be yawo sha kohwefu asofo ni nti o priti ka no kra ye be yawo na wonti obeka no kra kwan won se de ate o priti tia no nten wo ye won be yawo o priti tia sori da mo subo on be yawo o priti tia sumi mpu subo on be yawo o priti tia nkwase antale ye on be yawo won je de ate on be yawo ya wiya se gira so akasa adie no onim nim de ba no wo school ba no akọ nya sa ne kasa Bible ndi o mu si atwero na so yanka ne sa okoto dali graphic di aje ya twero no mu woka won sa de ate reading books na Ghana ban a promise be go Ghana school there no textbooks no aje de ya twero no mu ya kira nkwala no she atwero kwa me nkoroma ho asem a anya no ane atwero no ane atwero nkwala no o de ate ba Bible mu nsam de ya masa no nso no ko ye exams awia se pese ya sanya me asam yesem ni obi ababo ne bera besom na bosom no na wawu ko no ni ye de nkwala asua ne ho ade ya santuwa mu nyina ye nsuo mu ho ade kwa me nkoroma mu nyina ye nsuo mu ho ade konfa no chiwe ya Ghana ye suo no ho ade ya school mu no ajapade be pa na pa konfa no chiso ma ho mai abofa no sua owi ode be ha awu di sam ya ha ya adwene kwa adie na konfa no chibe ya ma Ghana sakwana wo se sua kuma siji ye ni di da so enye wono ne dia aya nkroma na abesie oni kaja engineers ana besi kuma siji oni ewie ne yede konfa no chi di atoso wate adie na konfa no chi ya ma Ghana anya bia Presbyterian ba no bia school Methodist ya bia Roman ya bia school ni hospitals ani ada church se ka ho adie pa na konfa no chi ya so ya Ghana bosom panyi no obama Ghana
some good not random ya trum go so kogu school jam sankwala nsua oh said yet ano kra ne yamuna ne mutia ba bi ofre ya wo no adwuma ne de oya ya niam hunu sa ne ya Holy Bible Honam niyama kenkan o say na won to beka no kura kwa no nsem o say na wonti obeka no kura kwa no nsem bone ni bre so de na da nsem na omo na mani bre so de na da nsem so bepon honamufo no no ombeye nyamedwuma no so ma ho pede what I say obeye nyamedwuma no se na ho pede enye komo so oyi asole ni sika pade aye crusade atu akra ma nyame kokotwea onye bi da omo yan so revival eno kra na revival for money ya twabo da ho ya afi ba su mi say ebi mo twitwa o ma fode etiato ho ebi mo pe 500 billion any 1 billion any de keka ho akoi bi obafa so aja sa 1 billion ese so ofa so enye komo honam ajakan o say na wonam ani bre so de na da nsem wonam ni bre so de na da be pon mfa so won na fititi wona temu ntwentwe won na fititi won matemu ntwase na so na won say ntonko na wasaya nsu ntonko ko o so nyankopon na so nyankopon ankra bofo na so nyame ankra gomoria nkro nso na o de wasaya bu wonfo na wode wasaya honam niam na omo yaye no odi bu wonfo adi yense na ho adi yansam da wa ma ye ne a akire yi yansu ya betra sa ye mumuye okasa mumuye de honam niam yansu ya betra sa ye honam niam na oyilo to otene wo amumuyefo anim amumuyefo ndi o makohwia brabo ha no na de onipatre ne ntre omu ehunu ye no ote ye no abonefo no nyuma no aya lot kra tene ne no aya ya de da nyina na awurade nim sa awurade nim sa de obeyi won o de fare asum na free sohwem na wa ma watwe won na won tena so edi won asi atamu da ni titiri wote abrantia wote akatasia wote wasi ni titiri no wona wodi honam ati efi sedi ambobo so no efi hu akono wote so ba bu ne nsana ne da wotafuru oba se efi hu akono se wo fa boa se be ma wo man kwa ma nyonko be ma no wada oba besia makwan ma ne nyonko ba ne na da efi hu akono wan kasa do wensa ewurawura wase anakodu efi wodi samna twetwe be ma ho sane efi masturbating so kwaso katra maso okwatete wani so enduro efi ko wase ni titiri no ono de hunama fi hu akonom na watetumidie atunya sankofo ne ye demfo omo ya hompefo omo poposo beka ni munya omo poposo beka nyankopɔ asam a ema nkwa no nsambone ko wase achechefo atrofo su na so abofo wa hoɔde ne tumi aso na so abofo wa hoɔde ne tumi aso no nka asam bi mu na tan wori anim na yenum die se mo woni adwena Bible say honamfo no obi obɔ ne brasa honam ni wote sa boa a woni adwene asitirani yantu aboafo wopam no kro baba yankasa ntraboa odi ate yankasa ntraboa yanti aboa ntra senkasa nkyere no yanim samatu aboafo no wafa wotase baabi obeka samane na hɔ no obega aboa baba obebo ni po wodana ni ba ti asem ni ye abuo wo ba na ne ba na fa no enti nipa bi aka nyame asam akire wa wonte no Bible say we honam na atesa boa yenum de onsu ni se moa wose na wenum de wonsu tesa moa wo ni adwena onsu ni se won se won kire won se aja sisu bi mba me wose na yenum de wose wenum de se moa woni adwena wo mo tesa moa wo ni adwena onsu ni se wo mo su ni se ya wo won se ya nkire wonya dan asikire ni yanka nyame sam kiro mo mfa
A Jama dressing now or dressing no. Come out and change. Onfa. Otisabwa. On Sadiate. Be a Proverbs. Proverbs chapter 12. Yes. Proverbs 12. Verse 1 to 3. Chapter 12, verses number 1 to 3. Proverbs 12, 1 to 3. Tie. Onyansani ni kwasi yesu. Atifi asam no. Onyansani ni po ni munyansa bia no. Wo yade e ko owuom na aka kire ne pa. Na na ni aba no ho so. Wo salenda. On said yet. Onyansani no. Ebu okurade no ye no wonhye da nim saye bone. Ba so bi boso manete. Piano de Sagunity, ya, or rather, me was say, say, come you, ya, come you, coach him. Say, come here, ya, ready, me was say, on Yansanino, no, and Tampano, what channel, what dodge it, and one yabium. What I say, on only answer for, all that, and Tinipabia to the four fan, ya did not to a banyan for. And to us when Yansanini Quasiasu. What I say? Tiasami and Sala Wonomo. When you post sec what ya. Ha, a Jamaman and was silent our free. Corano Mobium. What I said? Ha, gain when you be so been a fan to all, so in the 4 2 was Salanda. On your beam. What I say? King was in Yansanini the end. Or Quasiasu. Your doctor near tenant. Oh, said yet, Nipa your tuna for offer. Nini your young Tessabua. On Tessabua. Odenim dear. What can such an offer? Utunu for our son. Your doctor near tenant on him dear. The Nipa time him call your boy. Some may catch you said your way or hono, and for one concom, then boof. So for the preaching that. That's a more. Maybe Jana Kora. Said you down no brother be flower, okay. Some may preach a let be tenica more. All catch on the say, on no radio, no. When you radio, no flu. To brother is so trying a new question, no. And some American in say a family home. At this clavono, and to a take on him now, why you confused on what him, and to swab a sacrana agent, and your brother in you radio in your day, and free. Now, brother in Lusu, no see your boat. I know catch and say, won't him a can't some new radio no free hole. Now, Ocean on person from, and Yan said, me I'm a car. She form, me no curse. What I say? She form. So to me, some form. Other than I'm a former Bamon Panocresa. So for ya some what can you no credit? Other than I wouldn't hear now in Sacra. Obama may command some minimum machine. What are you? What Tocana? And I scanned to a bit to me at Tocano. Wouldn't me as a form. You're pretty young or frey. No, rather so one minute to me to him and all down at ye. Oh, said yet, young pattern ya tenant. One penny with car. So I dear and concom, no wood to the floor, on fat, and then a Christopher be a sunny at ye, and more soft war. And yes, Sunny a cassa, yes, Sunny a cano, a dear, no, I can't someone when I, brother, who know me when I'm old, the catch out. Who know you might was saying ever, no bureau bob bread and bra, one who know more about when something. Just to obey you, who free. Sister, me catch you some mess now, one when I have a say, I am one of and so for no swag on one side, yes, young First Peter, Masaba how young Peter, wow. First Peter chapter 3, verse 3. First Peter 3. Me patch out for Bible, and was saying, you're a day. I'm more brapa. Mamma, she said, what day? So, Betty Christo, dear. Memma once you see, and young one, or cast what she said, I will draw sing. A mouth draw sing. And yes, sir, we are so 40 at the end, and Tiadana kind of fiddy, so me say, we are seeing Bobby to me as a trousers. Where you are seeing, but what Christo neighbor when you say, so we shall be an answer, so I Honam. When we are seeing in Abedra one level. Yes. What I say?
ti asɛm ne yi wiase ni bɛma bɛtumi atwempena ba wo Kristo no woni sɛ sɛ twempena enti wotra sɔre dam twempena na ne wiase ni bɛma na yɛ pɛ ɔde ɛteɛ wiase ni bɛma wɔ kwan so agya ne yere ba wo Kristo ni apart from adwamammɔ bibia mu awale yɛ di owuo ana bɛtɛ mo ntam enti moment ayere mo adwaman ukuru mo adwaman ya wagya no kyɛ sɛ ɔyɛ honam kɔsi mark da hɔ ma wo ɛne kɔsi da wobɛwuo nti so ni mo akɔka wo yere na kyiri kwan kɔka ukuru na kyiri kwan saa na Paul ka no na mo nkɔka mmom ɛnte saa deɛ a ɛne ɔwɔ problem wɔ Nyame anim wɔyɛ honam ɔnsa deɛ teɛ ti asɛm ne yi ma me mobɔ so mmra wiase ni ba wɔ kwan so adwere na ni akyi ba wo Kristo ni ba de bibia ma kwan so so kwadwere ni akyi wiase ni ba kwan so toatoa no mɔwerɛ Kristo ni ba ni kwan so ye bie what I say wiase ni ba ma wo kwan so sɛ your friend say crazy tra crazy top Kristo ni ba ma woni kwan so ye bi on said yet ya no so suye demo wo ya honam. What I say? A case of Fayaba, young intelligent. We are seeing about what Quanso Tutuna no Penty and Yeti. Because I had Jama Motabia, I had Jama Mosu, I had Jama Moba, but what Christo Nibadi, when you Quanso Yebi, to show you not a son in Yabako. Mochin Conyakro, when you are Honam. Oh, said yet, and you don't and you don't a dorsal may catch it out. Assembly, a brilliant Jacan can come. What's it? And to say, may a Maya sister dear, ye Christians, and you say we are so for dear. I said Christian new dress in a we are seen dress ya. Difference above. I see a woman say, where your Christian now where you are seen. Yanya Paul said, you are so funny be say, now the son will come, make catch your so many when I was off. Bonin won't mean yadi when you saw bonnet. Oh, who bonnet? To watch a bit in a chia honam. What's it? Mama, my sister, dear, when I'm on the Miss Sabo into a baby or bomb mess and why honam. We are honam, Messabo, we are honam. Sikasa, say me na Mukotosano. Because some Tinuma, yes, I'm a canon. We are honam. And then that is some. You want to bonny and Sasa Christo Nisha. What I say? You want to bonny and to Peter say, and answer the end. And Talisham. No more. Woman in your community paying. What? Who conclude to one natural day? Who my jaw? They come what the emperor. And then I poor deal when you're the son of the Tenoma Concord or Mutunya Mesono. A man was necessary as a four. Then the Christian address na ne ban na fofu na nim na ne tunuma bie na ne nsire gire mu tupu o kokos nya mesom no akon no satare na ninsa e bi die nsatea ne de na mo ya de ye kere de gu ni tiri so ne de wa ye na ni achi ni na nim ne mo wure ne oh my god asofo kun solid na nyanwa se Peter so mo e ho was it be so be do my question 7 because uncle for no more dumb time. Yet you support to Kurawinya. Jeremiah some man supply this. I don't know. Maybe I ask you, brother, your papa and you say to them with jam a course when minute to crash them and persuade the Benjamin. Hey, Honam, Honam. I don't feel you do Honam come Honam. Missing the pass you, Messabo, what do you check? Mamma Farin Quancan, I tell myself, Mamma Farin Quancan, dear your friend is saying, dear Peter, Timothy, 1 Timothy chapter 2, verse 9. There's a Peter knows what's in I'm going to be or so my bravo. Son a man sent Talia say, let's just say what I do and sister will say. Fania, what Yania Jumutella kick on. O dress ya dress said you be dim woman yame. What's it? Menya mesawo. Also, no so be so. Honam you man on Subu. On support Siani the Atesa to 1 year.
nti ebi na me yi free corners ne ba no wo kan Peter no to aso abete nsam obeka kire wo wo so gya kwantene ne ho akofun kwan okofa Biliam ba kwan so wo ye duabomma wo so ye duabomma akokoro na ana me maseme no wono ye sane ye duabomma omo ye honam wo so te sam mu a wani adwene wo nso ne so wo wanso ankere won sewo onua ntu betra sori da ba yaboa wa sempa the chance is yours dan wa koma wate jama wrese jo trimu hye jama esebo eye honam wate jam pratwe check eye o chenya mboa to be continue awrade nhiraw yamompai meda waseboafo mo asem ni tumi ema woma nana mo asem so fada ne atiefo akoma ba otini ni honam bira mu ne ye wo no awrade pa boni atori me ehunu ne yanka awo wasam so me koto srawo fa wasam ya jefo ma wona wotie me awo wiase ama nyina mu okra biara opeso fa wasam so nya nkwa no fo hu mo broje ne nkwa etwase sonsuya bia ne wiase ntam na nso na sofo ne bi ama ya ne wiase nyina di afra atwi nkonu akoro menna ye bo wiase nyum nyina wo wodan wasafu mu ye bo wiase ngom efia wotim ye bo wiase ngom abosonsomfo age popet surafa ama ne mema gina wasafu anim ne ayawale awurade pa bia wo mani wate ne bia o ma ye no mo sam anto wo makomam na wo makoma anfiri nkyerɛkyerɛ bɔne ane honam nnwuma nyinaa ho antrase ma wo awurade na da sɛ no wɔkyerɛ o animonyam pono ne bie ɔsoro atamu a no yɛ den a ɛbɛ wiase abɔnefoɔ so yi mu a ɔma nam wasɛm sutie ayɔ so deɛ nyankwagye amɔm kra meda wase so adi nkonim saa wasɛm konkono ne nti wɔ watom a ɛnsa dɛm amen